Washington National Prayer Breakfast na ina khawvel ngordot tham thila thlengtlat mai politics thila ham that uma wanga thusoi satlia anilova phung thluk na thusoi satlia po anilova mitam takril rem zong ani lain mi thanem takta na thinnu na viang zoka thu thin khei ani bok US President Donald Trump chuan May ni som pasari sakni somni paruka khian national mola tongtrai run pui mangturin America mi zong te som an ni tur thu apuanga hei hi pathian dung pakhat nuaya Christian ramro pui tak ni zel theina tura in tuai tharna tur ani thu asoi US President in hetiang thu achak chuak tamai hian fakna le soiselna adong zui ngal mal mai ani chu America mi pui tam takin Donald Trump pa hi sakhomi tak anginan mungai lo shima chu ai chuan mani hlokna tur chau ngai tu a sumdong thin in thelar na atana TV a in lan nuam ti em le kumsang ni sompanga a politics a in manatang phei kha chuan eng man ro mang po a US President ni tum ngar angin an ngai nget mia zok nima sela kumsom zet liam ta atang khan Christian te pathian le trong trai thil ti theina le tharau thiang him chungchang te langsar tak takin apuang chuak ta fo mai commentator lar tak Trey Goins Phillips chuan Christian sakhoa a ngetlat na hi politics thila Trump a aron hlotlin theina chan poimo takani ati a rin na nget tak anei hi mitam takin ringlel thin ma se adin chan puitlat si chu ani hi ati bok pathian lama in tuai tharle na thu Trump-an aron soi ri thar hi an hun ton me ka tanga chu chuan soi chua hun takni poin alang a chan chu America khu har sat na le boina chi sang ina tuam ve me krenga chung ri la in then na le in mu mona na satakina tuam vel mek ni soi ani tlat America mi pui tam takin enge motak tlak cham nein anin shethara thil ni na dik tak an zong tran ta ni soi ani a kan ramle nam bul thut hi kan lo pen san tamai em ni ti zona in zot tharan tam ta hle ti ani mi pui tam takin an ram dan puin ram ro rel na le sa khuwa kal koptir arem ti lo an ti a nima sela hei hi an dan puya zialan ani lem lo thung ani ome history kan en ero chuan an ram din chuak tu tele ro rel tu ma sa te khachuan nget takina langa pawin Christian sa khu an choi lar hle thunga an poisa a po pathiana rin na kan ngat ti an chukai thlap ani hi an ramdan pui thom that ma sak bera khan sarkarin sa khoti bik anei arem tilowa chuti rual chuan mimalin zalen takin adu du sa khua azom a phal sak thung hei hi thilom dan ani reng lain tun hnaya US President Mewin aram mi puite pathian thu mun nuaya ram khat anga om tura somna thu achak chu a tharau lama in tuai tharna nei ani tur thu apuang tamai hian in hialna na satak achok chuak meka mitam takin an fakhle lain a then te ero chuan ramdan pui kal ani e ti in an ramdan bu an keu nuap ve mek thung